大家平安，Jam-jamai tutsua ka jam-jaman, nama ka jinana sulivat. Saka tutsua ka jam-jaman na uruja sepui na kai no sama se imazai toa senai. Imazai toa unama puru katu unama kayan. Imazai toa ita karan patu dosa puru karan. 诗篇66篇1节到20节。颂赞感恩之歌，万民要欢呼颂赞上帝，要歌颂他的荣耀，要向他献赞美之词，要向上帝说：你的作为多么奇妙！因为你浩大的能力，仇敌要向你投降。地上万民都敬拜你，他们颂赞你，歌颂你的尊名。来吧，来看上帝所做的大事，来看他在人间的奇妙作为。他把海变成陆地，使我们的祖先步行过去。我们在那里因他的作为欢乐。他以大能永远掌权，他的眼睛鉴察万国，叛逆之徒啊，不可自高自大。万民啊，要颂赞我们的上帝，愿颂赞他的声音传遍四方。他保守我们的生命，使我们不至于跌倒。上帝啊，你磨练我们，你考验我们，像银子经历火的熬炼。你使我们掉进罗网，把重担放在我们的背上。你让仇敌践踏我们，你使我们经历洪水与烈火，但现在把我们安置在稳妥地方。我要带烧化祭进入你的殿宇，我要向你还我所许的愿。我在患难中许下的愿，我要偿还。我要献上烧化的公羊，我要献上公牛山羊。烧祭牲的香气将上达云霄。敬畏上帝的人啊，都来听吧！我要述说他为我所做的奇事。我向他求援，我也向他唱颂赞的歌。我如果忽视自己的罪，主一定不垂听我，但上帝垂听了我，他垂听了我的祷告。我要赞美上帝，因为他没有拒绝我的祷告，也没有收回他永恒的爱。爱求开暖什么？Tujuan ka jam-jaman asini pupatarvan sikilingau noa cemasaya 上帝的考验。有3个工人一起在工地切水泥。有人问他们：你们正在做什么？第一位工人回答：我正在切水泥。第二位回答：我在打造一面厨房的砖墙。第3位回答：我正在新建一栋经典的住宅。10年之后，第一位工人继续在工地切水泥，第2位工人成为一位水电工，第3位则摇身一变成为营造公司的总经理。这个小故事要表达的是，用不同的眼光做同一件事，会带来不一样的人生。诗篇66篇5节，诗人说：来吧，来看上帝所做的大事，来看他在人间的奇妙作为。我们用不一样的眼光，就能在平凡的小事上看见上帝所做的大事。即使粗茶淡饭，也能成为丰盛的佳肴。慈爱的上帝总会给人考验，像熬炼银子一般，又让人落入网罗，无法逃脱。把重担放在人的背上，或让人像在水深火热中。我们要有像诗人一样的眼光，不是老盯着环境看而唉声叹气，而是用信心看见通过考验之后的终点站，是上帝所预备的丰盛之地。Sinai tu tsua ka jaman-jaman ijoy chua masantilu la sini pasamarao sini pakelang tanuten
jamadua matiru Martomadia si patsunan Martomadia si kipusensengan tayau Nui katina tili aca tuaca si patsunan Kini kauri mau malai chuaca kina kumdan tayau用不同的眼光做同一件事，会带来不一样的人生。时间爱去马扎多加西努布，巴什马拉马拉加努金，古马利亚那马达伊努阿加西楚布安那加吉那贡丹加要，那贵亚努卡提里阿查加西巴楚南加要，爱去加西巴楚南，努苏楚门丁多加西斯拉拜多加贡丹啊。Izuati sakamaya na talimu zao. Ini katina kemlang. Kipakin tuarui makai ta sikamakai na mipisuri tayau. Masizwa tuaca saruan tayau. Masizwa tuaca ki adil. Saka na makai tina na sesariva. Tua sinikilingau ta nuiten. Saka na kue nukani na tili aca tuaca sipatsunan. Na kuya nukata. Misizwa tuaca saruan mipicul sakana makai tina na gemau-gau tua mana pinadiru nua cemasa manguaan tayau saka tu suaka zaman-zaman asini pakini menemukan itu 当人生遇见考验，我的生命如何被上帝提升？当人生遇见考验，我的生命如何被上帝提升？Sina ya tu suaka zaman-zaman dan tina mapula tuaca si kinumnem la tina na gemalo kinumnem saka kainuli 主上帝，感谢你没有一直把我放在平顺安逸的地方，让我更有机会学习依靠你。感谢你不断考验我，让我的能力和生命被提升。奉主耶稣的名祷告，阿们。Mali-mali tu suaka zaman-zaman nama kaji na misa selang sumupu kilaroy to kainwa semas saka lata makaya tinana tapu picul latina tamakaya na tili atsa ta sipatsunan no sewenting to ta sisirapaya nga na meotan na makaya na levawa wata saruan tayau no sewenting to chana matutwa si sirapai Mali-mali ayaw to semat nuna mataza makai tina na kituru makai tina na patsun tu na matainu aca pitsuri ta ayo to sematu makai tina ki adil makai tina ki pasuso makai tina ki parain to semat saka mali-mali latina na suliwalivat latina na pupicu-picur latina na ki adi-adi to ta sitsubungan nga to ta kemudanga na mataza manaurin makai tina na Gemau-gau to pinabayan wa semasa manguaan ayakan na po pitsul atisu na tiaken saka mali-mali latina na suliva tu sa tiaken adavan taja ping an